Patrijarh srpski Irinej, blažene uspomene i nezaboravni, bio je duboko vezan za pravoslavni narod u Americi, a posebno u Severnoj Americi i u Sjedinjenim Američkim Državama. Njegova posjeta iz 2015. godine je ostala u najlepšoj uspomeni našeg pravoslavnog naroda na Pacifiku, a povod za tu posjetu bio je proslavljenje svetog Sevastijana Dabovića, rodom iz Herceg Novog, koji je odlukom Svetog arhijerejskog sabora kanonizovan, to jest uvršćen u kalendar svetitelja. Inače, osnovao je crkvu u Jacksonu, našu najstariju zajednicu i parohiju na tlu Severne Amerike, i kao misionar proputovao celim kontinentom, istovremeno učeći se u Rusiji i misionareći čak i u dalekom Japanu. Tako da je poseta patrijarha tim povodom bila znak jedinstva i okupljanja ne samo našeg srpskog pravoslavnog naroda, nego i svih pravoslavnih na zapadnoameričkoj obali. Događaj se desio u crkvi Svetog Stefana, sabornoj crkvi, katedrali Pacifika. Patrijarh je stigao na losanđelski aerodrom u pratnji 20-ak uglednih ličnosti iz Srpske crkve, a već na samom aerodromu dočekalo ga je mnoštvo omladine i našeg naroda. Patrijarh je došao u pratnji nekoliko episkopa koji su nosili ikonu Svetog Sevastijana i na tom losanđeleskom aerodromu je dočekan na tradicionalni način. Hleb i so i naravno naša deca u narodnoj nošnji. Kalifornija i patrijarh otišao sa najlepšim uspomenama, kako i ne bi, jer je ceo program bio veoma bogat i velika ljubav i pažnja prema njemu pokazivani su svakog časa. Kako ispred same saborne crkve, isto tako su i ugledni dostojanstvenici grada Los Angelesa patrijarhu specijalnu gramatu pripremili u znak dobrodošlice. Verni narod je prilazio i uzimao blagoslova, patrijarh ih je sa osmehom i očinskom pažnjom i ljubavlju pozdravljao. Posle toga je usledilo bogosluženje večernje i doksologija u prisustvu mnogih pravoslavnih i naravno osim samog čina kanonizacije koji je bio liturgijski događaj, prilikom koga je episkop novogračanički i srednjezapadnoamerički Longin blagoslovena podudarnost je bila da i patrijarh slavio po prvi put i svoj imendan Svetog Irineja. Naravno, u prisustvu svih pravoslavnih episkopa iz jurisdikcija Amerike, patrijarh je pozdravio narod. Hram Svetog Stefana, prvovenčanog ili Simona monaha u Alhambri, u Los Angelesu, bio je mali da primi toliki broj vernika. Na bogosluženju su pojali horovi Los Angelesa i Kalifornije, prizrenski bogoslovi i naravno sveštenstvo sa narodom. U pratnji svoga đakona i u sasluženje svih jeraraha služena je božanska liturgija koja je imala divan odjek i naravno utisak na sve vernike toga dana. Osim bogoslužbene dimenzije, ceo skup je imao i da kažemo obrazovnu i svenarodnu dimenziju i karakter. Naš patrijarh je ne samo besedio u liturgiji, nego je govorio i sveštenicima na posebnom simpozijonu, kako o Svetom Savi, Svetom Sevastijanu, tako i uopšte o potrebi jedinstva i objedinjavanja pravoslavlja i njegovog svedočenja u celome svetu.
I fotografije pokazuju prilaženje svih naših pravoslavnih, kako sveštenika i vernika, tako i arhijereja, na blagoslov njegove svetosti. Tom prilikom eparhija je pripremila i poseban program. Oslikane su ikone Svetome Sevastijanu i ceo događaj je bio jedno podsjećanje kako istorijsko, tako i eshatološko, jer ikona sobom prikazuje ne samo istorijsko postojanje svetitelja, nego i snažno dejstvo Carstva Božjeg u njegovom životu i preobražavajući aspekt. Dakle, patrijarh je došao na Pacifik i tom prilikom sa najlepšim utiscima od svakog događaja nastavio svoje putovanje i tako je i ostavio i napustio Kaliforniju da bi otišao za New York i u Patersonu gradu i u Njujorškoj katedrali takođe služio. Treba reći da je arhijepiskop Dimitrije, koji je tada bio grčki arhijepiskop, besedeći na ručku rekao da, za razliku od drugih koji su se osvrnuli kako na Svetog Sevastijana, tako i na ulogu pravoslavlja, njegov akcenat je bio, rekao je on, ja želim da govorim o patrijarhu srpskom, gospodinu Irineju. I tom prilikom je izneo svoje lično svedočanstvo, govoreći o našem dedi patrijarhu kao čoveku apostolske misije, kao prvojerarhu koji sa sobom nosi blagoslove jedinstva, mira, praštanja i zajedništva u Gospodu. Bio je karakterističan i susret njegove svetosti patrijarha sa omladinom i sa decom. Naš patrijarh je inače čovek koga je krasio uvek jedan optimizam i ceo izraz njegovog bića i lica je zračio jednom radošću i ljubavlju. U tom smislu celo pravoslavlje, a posebno naša crkva u Americi, je doživela preko njega poseban blagoslov, jer proslavljenje novih svetitelja u novom svetu nije svakodnevna pojava, pa možemo reći da se ne dešava ni tako često na godišnjem ili potrebno da prođe više decenija. U svakom slučaju, Rusi, Grci, Antiohijci, zatim pravoslavni Amerikanci, Gruzini, ne treba zaboraviti ni Rumune, ni druge, su tih dana, zahvaljujući prisustvu svetitelja Sevastijana i prvo jerarha Irineja, doživjeli blagoslove mira i jedinstva. Iz Los Angelesa je patrijarh krenuo sa svojom svitom i sveštenstvom i monaštvom ka severu kako bi posetio San Francisco, ali na putu, vozeći se obalom Pacifika, koja je obala veoma živopisna, poznati PCH ili Pacific Coast Highway je jedna od najlepših, da kažemo, scena prirodnih cele Amerike. Na tom putu zastali smo u vinogradu i vinariji gospodina Božidara Rika Kvina, koji je priredio tom prilikom lepu dobrodošlicu patrijarhu i celoj grupi i bio je presrećan što je patrijarh postao deo njihovog života. Od tog dana on smatra da se njegov vinograd nalazi pod blagoslovom crkve i Božjih čoveka. Patrijarh je bio presrećan što u Kaliforniji postoji ne samo pravoslavni Srbi koji su prisutni u celom društvenom životu, nego i u vinariji i da proizvode vino. Jedan od plodova te ljubavi gospodina Kvina, Rika ili Božidara jeste i vino Svetog Sevastijana koje on proizvodi za eparhiju zapadnoameričku i ostale,
a isto tako i vino koje se zove autokefalija. Patrijarh je, dolazeći u San Francisco, posjetio srpsko groblje u gradiću Colma i tom prilikom je imao da se upozna sa našom istorijom. Gospodin Gavrilović i ostali, zajedno sa sveštenikom mesnim Đuricom, pokazali su mu naš kulturni centar u Kolmi i uopšte tom prilikom patrijarh je imao priliku da vidi svu, da kažemo, privrženost naših ljudi veri i poštovanje prema pokojnicima. Iz Kolme se otišlo u crkvu Svetog Jovana Krstitelja u samom gradu San Francisku, koja je i saborna crkva, druga saborna crkva naše eparhije u njenom severnom delu. I sveštenik Đurica i parohijani sa upravom su organizovali patrijarhu lep boravak u tom gradu. Putovalo se brodom zalivom San Francisca i patrijarh je tada mogao da vidi ne samo čuveni zatvor Alcatraz, nego i sve lepote tog predivnog dana tog grada i zaliva. Potom su naravno usledile posete pravoslavnim hramovima, pa i drugim vinogradima na severu Kalifornije, u poznatoj Napa dolini i Sonomi. Treba reći da je celo putovanje bilo u znaku patrijarhovog humora i vedrog raspoloženja, a tome su doprineli i njegovi pratioci, ne samo profesori bogoslovskog fakulteta, nego i đaci Prizrenske bogoslovije. A tu su bili i druge ličnosti. Slobodan Trkulja, naš umetnik i poznati kompozitor i izvođač originalne muzike, je tu takođe bio. Posjetili smo naravno, osim zaliva, u zalivu samom i čuveni most Golden Gate, gde smo se fotografisali i odakle je patrijarh takođe poneo lepe uspomene. Rekli bismo još i to da je patrijarh zajedno sa ostalim gostima uživao i u gostoprimstvu naše zajednice u Saratogi. To je jedna od najživljih parohija ovoga kraja zaliva San Francisca. Tom prilikom je takođe priređen lep program i patrijarh je razmotrio planove izgradnje, dalje gradnje hrama i dao blagoslov parohiji i upravi. Inače, njegova svetost je kao svojevremeno episkop Niški bio administrator eparhije zapadnoameričke i kao takav je boravio u ovoj oblasti, posećivao naše zajednice i među njima u njima ostao zabeležen na njegova, da kažem, mudrost. Recimo u crkvi Svete Petke u San Markosu, kada su htjeli da grade manastir, patrijarh je uputio ipak da grade parohiju, da osnuju zajednicu koja će više imati, da kažemo, koristi za verni narod. Posle posete znamenitostima usledila je poseta crkvi Presvete Bogorodice, radosti svih skorbijašćih ili tužnih, ožalošćenih, kojom prilikom je arhijepiskop Ruske crkve zagranične Kirilo sa svojim sveštenicima i narodom i školom koja radi pri toj crkvi patrijarhu priredio divan prijem, a zajedno sa njim i ostalim
gostima. Rusi su bili uzbuđeni i radosni jer posebno zagranična crkva u dijaspori je imala dobre veze sa srpskom crkvom u vreme ono kada joj nije bilo lako i srpska hijerarhija je pripomogla izbjegloj ruskoj hijerarhiji, uopšte crkvenoj zajednici, najpre u Srbiji, u Karlovcima, a potom i u drugim centrima Evrope. Radost dece u susretu sa prvohijerarhom Srpske crkve. Jedan od važnijih momenata patrijarhove posete 2015. godine Americi jeste i njegov prijem koji mu je priređen u Akademiji Svetoga Vladimira u Njujorku, kojom prilikom mu je dodeljen i počasni doktorat honoris causa. Detalji iz crkve Presvete Bogorodice, radosti svih ožalošćenih, arhijepiskop Kirilo, episkop Longin, njegova svetost, patrijarh, se obraćaju narodu i uzvraćaju pozdravnim govorima. Ruska crkva u San Francisku ima i školu koja obuhvata decu od 5 do 14 godina i jedna je od retkih pravoslavnih škola na zapadu Amerike. I sve u svemu, poseta patrijarha Irineja 2015. godine Zapadnoj Americi, a potom i Istočnoj Americi, predstavljala je blagoslov, kao što rekosmo, za sveukupni narod i učvrstila naše jedinstvo i odanost veri, crkvi, Gospodu. Svi oni koji su imali priliku da bilo da uzmu blagoslov od patrijarha ili provedu duže ili kraće vreme sa njim, ostali su pod snažnim utiskom jedne ličnosti koja za svoj glavni i jedini zadatak ima širenje mira, ljubavi i blagoslova Božijeg, koji se preko istinskih hrišćana prenosi i na svu tvorevinu. Da je večan spomen blažene uspomene patrijarhu Irineju, večna je pamjat i carstvo nebesko i vaskrsenje u posljednji dan.